نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Mga katautay manghuran, kamaasan sin ako haagam Islam, mga kiaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala, tukbal na to hamhapon ini in sa taud-taud pagsarang sukur patuhan na to Rabbul Alamin. Akarna yarin niya kita niyo dihilan waktu sartain waktu ini wala na to siya napakay pabukon kabayaan niya malaingkan in waktu ini yari na to iusal hamanumtum kaniya iban huminang sindaakan niya murah-murahan bang mayantong basan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sarayaw-rayaw tong basan sarta ipagbak na to hadlaw kana hadlaw susungon amunain adlaw kiyama. Jari niya mga maas tay manghud sin ako haagam Islam in pangadjion na to hamhapon ini amunain pagtauhid at awakan pagtuhan. In pagtauhid biyasin nasabot na to limabay in ini deng mga salagu-lagu ibadat tujumat to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakarna mataud mga manusia nakasud palawm sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala asabab sin amuin yaundon kanila in pagtauhid at tawakan yaundon kanila in panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan asabab sin pagtauhid nahaon dahil mga ummat sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakasud palam sin narka hawak tu kita aun nikit habigi jantung nila sin kalimatut tauhid amuyat tu innahinang sabab kaya gawa nila ring pinarka jahannam. Inyat tu tanda bang biya diin in kahal ka sinamuin pagtauhid ini makatay manghuran kamaasan sin ako hagam Islam. Hangkan in panagnaan wajib subay ingaton si manusia amo na in pagtauhid. Umingat siya patuhan niya, amuin nagpapanjari kaniya, amuin nagdirihir lijiki kaniya, iban nagkukontrol singkatan pakarajaan niya di hababaw sin dunya. Nadayng mga bahagian sin pagtauhid sabuton na to amahapon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amunain makna la ilaha illallah. Maksud atawakan makna singkap tangan la ilaha illallah. Karena in kalima la ilaha illallah doon naputos ing katibuukan sim pagtuhan at tawakan pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan lang si mga ulama
hadhil kalimatul azimah hiya awwalu wajibin ala kulli syakhsin. In kabtangan inilong na at inamun kabtangan la ilaha illallah, amunay ni in kabtangan sa laggo-laggo daing hakatan iban amunay nin panagnaan wajib ingaton sin tiap-tiap siulakan daing mga manusia. Faman mata ala hadhil kalima fahuwa min ahlil jannah. Hisyu-hisyu inyabutan sing kamatay, wala niya kaya lupahan ng kabtangan ini, timubo halom sing pangatayan ng kabtangan ini, intauyan way pagduarwa haadlaw akhira makasud siya palom sin sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin dimat tong hadis sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat sin Imam Muslim. Sabda sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sabda sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isyu-isyu laong na tao, iabutan siya sing kamatay niya, ahal in siya nakakaingat, hatungod sing kamaksuran, iban makna sin la ilaha illallah, na intauyan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, makasud siya palom sin sulka. Hati niya mo yatin hadis sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manunjuki sin hisyu-hisyu in manusia, iabutan siya sin ajal niya, iabutan siya sin kamatay niya, ubus kaya ingatan niya makna sin la ilaha illallah, makasud siya palom si sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw akhirah. Subhanallah. Nahangkan lang si mga ulama, walidha fa inna ujuba ma'rifati la ilaha illallah a'zamul wajibat wa ahammiha. Hangkan long si mga ulama, hangkan laong na nawajib tuod in mag-ingat kita, in hati hunta in makna sin la ilaha illallah, akarna amunan in pinakamalaggo daing hakatan wajibat at inadain hakatan wajib amuing subay na tutud ingaton. Hati niya sa kaula-ulama katay manguran kamaasan sin ako akam Islam, in muna subay na ingaton sin Tuhan, nari pa siya magkapagsambahayang amo na yung pagtuhan. Sa kaula-ula, hari pa in tao makatunay sin pagpuasa bulan Ramadan, subay na siya umingat magtuhan. Hangkan bang aun tao sumud pa akam Islam, unin hinangon na muna kaniya, patumtuman na siya sin pagtuhan. Itanom na alom sin pangatayan niya yung pagtuhan. Amunain pasaksi unta siya sin wayrun Tuhan, patut kilahon niya kasabunalan pagibadatan, bot malingkanin Allah iban in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daak iban Rasul, daak iban sin ipon niya. At tinamuya timbya, kawajib sinamuin, mag-ingat kita sin kalima la ilaha illallah, karena in kalima la ilaha illallah, bang in tao mapatay hala ilaha illallah hadlaw akhirah, makasud siya palom si sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narihay ni mga katay manghuran kamaasan sin akwa kam Islam, uno bahain makna sin la ilaha illallah. Sabab aun din kato taniyo sambil pabihaon, di niya pakaingatan bang unuin makna sin la ilaha illallah. Hangkan aun waktuin la ilaha illallah, kabutang na hapukon tampat niya. Sabab sinamo hindi takaingatan bang unin makna sin la ilaha illallah. Iban aun waktu ri na magmumpaat in la ilaha illallah pagin hawabaranta.
Sabab sindi ta kaingatan bang unuin hati iban makna sin la ilaha illallah. Nayarin makna sin la ilaha illallah makatay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam. In makna sin la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. Bang tabiya mga hambuukon na dyan makna sinamin la ilaha illallah yaun. Hari ta narihilan makna hambuk pahambuk din ha mga kalimat. Bang tarihilan in katiluagan sin makna sin la ilaha illallah. Magmakna siyay ni la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. Wayruun na mapatut susumbahon pagtag-ipunan, pag-ibadatan hakasabunalan, buat malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala, isa-isa niya, wayroon sa kutunia hang sulag un-un. Amuyat to. Fahuwa nafyul ilahiyya amma siwallah tabaraka wa ta'ala. Hati niya niyapihan mingkatan Tuhan piag Tuhanan si manusia, malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Ithbat mingkatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin wairun Tuhan, kilahun muwat malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to. Hati na mana sin ilah, magmakna siya ni makatay manghuran sin ako akam Islam ma'bud. Pangkaumyan la ilaha, hati niya, umyan ko sin la ilaha, wayroon na Tuhan, patut pagtag-ipunan, pagkasabunalan, bot malingkan, amurain Allah subhanahu wa ta'ala, hati na ithbat mo, sin in ikaw ay na Tuhan, kilahon mo puwas dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong si mga ulama, faman abada syai'an faqad ittakhadahu ilahan min dunillah. Hisyu in limawag Tuhan. Piag Tuhanan niya atawakan hisyu in simumba. Sin uno-uno na. Simu da simumba pa bato, simumba pa kahoy, simumba pa kubol, simumba pa amin uno-uno nari makaril kamumpaatan. Napakadittakhadahu ilahan min dunillah, bunal turin tauyan, himinang na siya Tuhan, piag Tuhanan niya ruwaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Himinang na siya Tuhan, piag Tuhanan niya ruwaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u dhalika batilun, ingkatan nasabot takain namin piag Tuhanan sintaw, puas dahil Allah ta'ala niya to kabatilan di tay maon. Sabab may ta, wayroon da Tuhan patut sumbahon na kasabunalan bot malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wallahu ta'ala huwal ilahu alladhi ta'buduhul qulubu mahabbatan wa ijlalan wa ta'zima. In Allah ta'ala siyarain Tuhan, amuin kilahon sim pangatayan sim bariman. Siyarain Tuhan amuin pagtag-ipunan sim pangatayan sim bariman. Mahabbatan wa ijlalan wa ta'ziman, sibuda karna sinlasan niya patuhan, iban sin panglaggo niya patuhan, iban longtasin amuin panghalga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhullan wa khudu'an wa khawfan wa tawakkulan alayhi wa du'aan lahu, iban inyat tutanda sin wayroon da Tuhan, pagpatikupuan niya wat malingkan amurain Allah, iwan wayrun Tuhan kahanggawan niya wat malingkan amurain Allah, wayruan Tuhan amuin patut niya pagtawakkalan buat malingkanin Allah, iwan wayrun da Tuhan pangayuan niya sin ununin hajatun niya buat malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nang kantumtumon na tumakatay manghuran kamasan sinakwa kam Islam, ay narisim mga ulama, walaysa lil qulubi sururun wala sa'adatun illa bitahqiqi makna la ilaha illallah. Di tuod laong na magkasanyangan, iban di tuod makarak kakuyakan in pangatayan sin bariman, malingkan bang niya nabunal atawakan bang niya naparagbus in makna sin la ilaha illallah. Biya sin sa kaula-ulama katay manghuran kamaasan sin akwa kam Islam, bang kita mabaya
kumuyag impangatayan ta iban magkasanyangan impangatayan ta humanong impangatayan ta subay tuod ingatun ta inma na sin la ilaha illallah. Karena bang ta ingat in la ilaha illallah inma na sin la ilaha illallah dun hayan magkasanyangan iban kumuyag humanong impangatayan sin kita niyo mga katay manghuran kamaasan sin ako agama Islam. Sabab long sin mga ulama fa inna sururat tamma wal hayatat tayyibah wan na'ima innama huwa fi ifradillahi ta'ala bil ibadah. Bangkitan niyo mabaya maglawag sing kamuin kakuyagan sampurna kakuyagan jukup iban kabuhianan marayaw di natuyat tu kabakan makatay manghuran malingkan banging kita niyo tiyunggal natuin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan ibadat amin magkahinang natu kaniya. Allahu Akbar. Amo tuining kunsi bang kita mabaya magkasanyangan impangatayan ta. Humanong impangatayan ta way kahanggawan sin pangatayan ta. Ing kunsi ito'y ingatun ta sadyain makna sin la ilaha illallah. Ingatun ta sadyain makna sin la ilaha illallah kawakan tanin amuin sampurna kakuyakan iban kasanyangan sin pangatayan sin kita. Allahu Akbar. Narihay ni makatay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam. Bisarahun na to isab in arkanu la ilaha illallah. In makna sin arkanu la ilaha illallah parukunan sin la ilaha illallah. Bang insam bahayang tiutunay na tuarumi ban sin adlaw on rukun tayong kalima la ilaha illallah aun day sab rukun niya. Unin makna sin rukun makatay manghuran kamaasan sin ako akam Islam. In makna sin rukun di masampurna in uno hinangun mo bat malingkan subay yaun dayn dun in rukun. Ametin makna sin rukun. Na in la ilaha illallah ang rukun niya. Bang malawa in rukun hay ni, tanturi magmumpaat in la ilaha illallah. Na in rukun sin la ilaha illallah makatay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam duara. Duara in rukun sin la ilaha illallah huma an-nafyu wal ithbat. Bang aw mga panunulat niyo sulatan niyo in rukun sin la ilaha illallah sabab na pagtuhan hindi sara na to ini. Duara in rukun sin la ilaha illallah in hambuok an-nafyu in hikam wa ithbat. Insyaallah subhanahu wa ta'ala hambuk-hambukun nat unuwain makna sin nafyu iban unuwain makna sin al-ithbat. In rukun panagnaan nafyu makatay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam sumud siya waktu ko kumabtang la ilaha. Sumud din dito in rukun panagnaan amunay nafyu. Amunay nafyu. No ni mana sin nafyu, imana sin nafyu amin napihan mo. Niapihan mo. Sa kaula-ulaim yan kaula ilaha wayruun na Tuhan patut pagtag-ipunan, way na Tuhan patut pag-ibadatan, wayroon na Tuhan patut kilahon, inyat to nafyu. Nain hikarwa rukun makatay manghuran kamaasan sin akwa kam Islam. Amuna tuan in al-ithbat. Hati niya, hi-ithbat mo na. Buat malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to. Nangkan disangkan manjari umyan lang tapagkarungukan na to la ilaha. Ang pagkarungukan takabtangan bihayat to umyan la ilaha. Ang pawakto karungog kita la ilaha. Nawangin ta umyan la ilaha. Biada sa sin imyan wayrun Tuhan. Naisin Tuhan niya mong bihat to. Ang sa umyan la ilaha isin Tuhan. Ang sopa mo wayrun isbat din dito. Nabang niya isbat
Subay in isbat dun hayan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya bang siya umyan la ilaha sumudin panagnan rukun amunin nafi. Napihan ning katantuhan way kasabunalan. Napihan ning katantuhan pagtuhanan sin tao. Simo day namuin laong ta Muslim iban sin bukun Muslim. Ampan niya isbat malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Unin dalil mga katay manghuran kamaasan sin ako haagam Islam. Unuin dalil sin magmumpa at in la ilaha illallah. In subay na tumahinang inwarukun ad nafyu at isbat. In dalil niya yan na suratul Baqarah ayat 200 kay mantag unom. Farmansin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil usqa. Amo yatin dalil matampal. In la ilaha illallah suway magbutas in rukun. Dua amo na nafyu man sin isbat. Farmansin Allah subhanahu wa ta'ala, faman yakfur bit-taghuti. Isyu inang himuting di magkahakad ang mga tagut. Unin hati sin tagut di hayni. In klarisin kay manan ulama in tagut lang na kullu ma'budin gairallah. Katan susumbahon pagtag-ipunan pag-ibadatan duwing dayng Allah yung pagtawag hat ko tagut. Nabang mo yat turi wala kiyahakad bang mo yat himuting. Wa yu'min billah ampakaw kimahagad pa Allah hati na isbat mo na Allah rin Tuhan. Way marugaing? In agisin Allah faqad istamsaka bil urwatil usqa. In tawayato sa kaula-ula riya da siya sinamuin hati nakapanggayonggong haluwid mahugot. Biya da siya nakapanggayonggong haluwid mahugot. Hati niya sampurna, in pagtuhan niya sampurna, in pangabtang na sin la ilaha illallah. Allahu Akbar, makatay manghuran kamaasan sin akwa kam Islam. Nakita ni ulang si mga ulama, haayat lang nasabot taka inayat to, faqawluhu faman yakfur bit-taghut, hakabtangan laong nasintuhan isyu-isyu in nagkufur ha mga tagut, huwa ma'na ruknil awwal. Amunan lang na panagnaan, makna rukun panagnaan amun la ilaha, amuyat to. Wa yu'min billahi iban na maratsaya na siya fa Allah, huwa makna ruknus sani. Amunan lang na in makna sin rukun hikaruhati ni isbat mo na illallah, amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakawa, amuyat to. Amuyat din rukun sin la ilaha illallah, tumtumun na to, duwara. Nafyu iban sinisbat. Unin dalil niya suratul Baqarah ayat 200 kay mantag unom. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil usqa. Ametin dalil niya mga katay manghuran. Kama asan sin akwa kam Islam sin in la ilaha illallah duara in rukun niya an nafyu iban sin al isbatu. Naam. Nabi hayaun marit sab kita pa syurutu la ilaha illallah. Arakala mabaya kita humati uno ba yung pagbidan sin rukun iman sin syurut. Uno ba haing pagbiddaan sin rukun iman sin syurut. In rukun lang sin mga ulama. In rukun inagi si mga dakhil al-amal. Ada punin syurut kharij al-amal. In rukun, sumud siya hawak to ko himinang kaniya. Ada punin syurut sumud siya hari pa ko makahinang kaniya. Amuyat. Kaya dinupamahan niya mga katay manghuran kamasan sinakwa kam Islam. Wa min syurutis sala al-wudu.
Dahil ha mga syarat sin sambahayang subay ko mag-udu, sabab di tayo maun mangkuri mag-udu. Wa min arkaniha qira'atu suratil Fatiha. Dahil ha mga rukun sin sambahayang subay ko masa sin suratul Fatiha tina dito na kau halam sin sambahayang. Uni maksud tarihay ni. Ingka inaingat tain rukun sin la ilaha illallah tina sa kaula-ula yatto kita halam sin la ilaha illallah. Sa kaula-ula yatto kita halam sin la ilaha illallah. Sabab rukunin piyag bisarahan ta. Nabi hayaon mari kita tuan pasurut atin niya ibias kita sin iyan hari pa kau makakabtang sin la ilaha illallah hinanga na ay mga surut hay ni. Hari pa kau makakabtang sin la ilaha illallah hinanga na ay mga surut hay ni. Hari pa kau makasud pa kalima la ilaha illallah hinanga na ay mga surut hay ni. Ameti maksud. Nauno naman in surut sin la ilaha illallah makatay manghuran kama asan sin ako agama Islam. In surut sin la ilaha illallah in ari sin mga ulama la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurutin la tanfa'u qailaha illa bijtima'iha wa hiya kattali. In ari sin mga ulama kagunahan tuod laong na bangkaw umiyan la ilaha illallah. Bangkaw sumaksi sin la ilaha illallah. In subay na dumagbus doon kay mo in pito surut sin la ilaha illallah. Sabab bang di dumagbus sin pito surut inilatan fauka ilaha minsan pa makahanggatos niya kabtangon di at tumagmumpaat kaniya. Minsan pa tumakapila niya balik-balikan. At tatkala nalawa niya inamuin pito surut yaon, di ito magmumpaat ka niya mga katay manghuran kamasan sinakwa kami Islam. Naunin pito yan. Nayari mga katay manghuran kamasan sinakwa kami Islam, ini kaisa niya al-ilmu bima'naha, al-ilmu bima'na la ilaha illallah. Suway takahatihan bang unim makna sin la ilaha illallah hangkan piao natain rukun daing sin surut sabab dito harukun kay ingatan tani makna sin la ilaha illallah dito hasurut kay ingatan tani makna sin la dito harukun kay ingatan tani makna sin la ilaha illallah daing nga sabab yadto pagsud ta mari pasurut niya kay ingatan ta magtui makna sin la ilaha illallah amo yadto. Subay ta kay nga tanima na sin la ilaha illallah. Sabab may ta. In Allah subhanahu wa ta'ala imian halam sin Quran niya mahamul liya fa'lam annahu la ilaha illallah. Yan na surat Muhammad ayat ikahangpu tagsiyam. Iyan na Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'lam atin niya ingat kau ya Muhammad. Ingat kau ya Muhammad hati ya Muhammad. Annahu la ilaha illallah. Sinwayroon Tuhan patut pagtag-ip na nakasapunalan buat malingkan in Allah. Taniyo, in Nabi sallallahu alaihi wasallam dia aksin Tuhan Allah. Sinsuway ingatun niya ingatun niya sinwayroon Tuhan patut sumbaw nakasapunalan buat malingkan amura in Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kamaruan ya maka tay manghuran kamaasan sin ako kami Islam al-yakinu. Subay yari kato tanu inyakin. Unin makna sin yakin. Unin lawan sin yakin. Inlawan sin yakin pagduwa-ruah. Hati niya bang ko kumabtang sin la ilaha illallah subay matutuod ay ko magduwa-ruah. Sabab bang wayrun yakin halom sin pangatayan mo nari magmumpatin la ilaha illallah di. Sa subay on yakin, in hati sin yakin, subay kori magduwa-ruah waktu ko kumabtang sin la ilaha illallah. In dalil niya mga katay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu.
Sabon na tudlong sin Allah subhanahu wa ta'ala tupot daim mga sila beriman. Amuin nag-iman pa Allah ta'ala iban pa rasul niya. In mahuliin sila yato katamlan miyal tabu, wala sila nagduwarwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sila nagduwaro, kung magduwaro in Tuhan mo Allah. So ito, gawgot in pangatayan mo, yakin in pangatayan mo, in Tuhan Allah. Wayron na Tuhan duwa yung patut sumbahon, maling ka namot na Allah. Amiyat imana sinyakin. Naam. Na ini ka matuniya, mga kataymanguran kamasan, sinako kami sin al-kabul. Unin mana sin al-kabul, suway tari isulak in la ilaha illallah. Tay maunta na mo na ini intuhan, way narugaing. Allah na insupatut na pagtuhanan, way narugaing. Ano timanasin al-kabul at tinatay maunta na to, siya na. Wayron na pagduarwa tatiyay matana. Sabab aun ayat di matong daing Allah subhanahu wa ta'ala, farman sin Allah, innahum kanu, idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Yari ingkaptangan sin mga tao mahukaw tumayma sin la ilaha illallah. Azaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw mga musyrikun aw mga way pasimud pa kami Islam ingkaunan nila mahukawtud sila di nilatud tayma ni la ilaha illallah. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam di matong hadith daran-daran sa rin dito hatabo simusilawak qulu la ilaha illallah tuflihu. Pamung kamu sin la ilaha illallah magparuntungan kamu sa di gam naman judjun pa siya. Asam bil miyabut bayta sin Allah Ta'ala innahum kanu atinabunal-bunal to din mga tawya o din kiaunan nila tina mga musyrikun. Idha qila lahum la ilaha illallah bang sila papakabtangon la ilaha illallah unin hinangon nila yastakbirun magtakabbur sila. Magtakabbur sila rin nila taymaun. Iban sin pagyan nila wa yaquluna a inna latariku alihatana li syairin majnun. Ay kaulaong na may tabinon na to, tinggalan na to, mga Tuhan piyagtuhanan na tuhat sa jahambok tao ini, syairin majnun, at inahambok tao ay sayo rupang sambat ng nila ini, kabahumallahu jami'an. Ihatin akin nila mga kataymanguran kamasan sinakwa kami Islam. Hati na subay uno, subay aun din ditin pagtayma tala ilaha illallah. Na ini kaupat ni alinqiyad. Subay yari kato tani pagpatikupo at tinay kita mag-uno ay kita magtakabur pa Allah Ta'ala. Patikupo kita, pagtawado kita kaniya. Amuyat po. Parman sin Allah Ta'ala, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Isyu manusia yang la niya na inpamayhuan niya tinay, yang la niya ningkatan pakarajaan niya pa Allah. Pagbahasahon kabuhi kamatay niya, yung sud niya katan pa Allah, wa huwa muhsinun ahal in siya nagmamarayaw pa Allah, faqad istamsaka bil urwatil usqa, sabon nartud nakakayonggong na si halawid mahugot at tinakabtangan la ilaha illallah. Tani mga taymangod na kami Islam. Naam. Na ini kalima ri ko na biya mga ini ano kayon? Ini kalima as-sidq. Subay yari kato tani pagsabunal. Unin hati sin pagsabunal ay tahimutingon ni la ilaha illallah. Subay bunalon tayo la ilaha illallah. Bangkaw kumagtang sin la ilaha illallah. Tasdikon magtisin pangatayin. Bunalin la ilaha illallah. Aing kalabihan niya. Imyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sidqan min qalbihi illa harramahallahu ala nar. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayron dayng mga manusia, kimabtang siya, nagnagsaksi siya, sin wayron Tuhan patut sumbaw nakasabunalan bat maling kanin Allah. Iban in Muhammad ipon iban daak sin Allah. Impagsaksi na yon sidkan min qalbihi at inabunal halom sin pangatayan niya, bang siya mapatay haramon sin Allah Ta'ala kanay na pinarka jahannam. Allahu Akbar. Amay tini kalima surut sin la ilaha illallah. At tinaso yung pagsabunan. Na ini kaunom niya, amunin al-ikhlas. Amunin al-ikhlas, hati niya, subay kita niyo mag-ikhlas, mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Ayaw kita niyo mag-ibadat, hakar na sin manusia, hakar na sin pagdunya, hakar na sin uno-uno na, sa mag-ibadat kita niyo, hakar na sin Allah.
At tinay kita kumabtang sin la ilaha illallah ang amin maksud tay pagkita-kita tadya tawakan ipagriya ta sadya sa nabkon kumabtang kita la ilaha illallah ikhlas day nga pangatayan ta. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam imian, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sa bunar tuod hiaram na sin Allah narka. Hataw kimabtang sin la ilaha illallah ubos in pangatayan niya tumiya magad at tinanagikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nain kay napusan mga katay manguran kamaasan sin akwa kam Islam, day na mga syurut sin la ilaha illallah al mahabbatu li hadhil kalima. Suway na tulasahon in la ilaha illallah. Bangaon kabtangan, katatarihan na to, kasusuban na to, kalalasahan na to, in pinaka-the best, lasahon na to. Amunay la ilaha illallah. Amunay la ilaha illallah. Parman sin Allah, wa minan nas, man yattakhidhu min dunillahi andada, yuhibbunahum kahubbillah, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Parman sin Allah Ta'ala, aun tuod tumpukan day ha mga manusia, himinang pasilatuhan doang day ha Allah. Hinangan nila palimbangin Allah. Hinangan nila papartner in Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Niabot sambilyasa nila. Biasim paglasa nila fa Allah. Walladhina amanu asyaddu hubban lillah. Ada pun yung mga sila beriman. Sila yaon imat tantuod malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan amuyat to imbiya mga pangadjian. Katukbasin ako kanya mahapon ini. Atin niya naubos na to na inma na sin la ilaha illallah. Rukun sin la ilaha illallah. Syarat sin la ilaha illallah. Na magbalikan natin insyaallah ta'ala. In pangadjiun na to isab amuna inma na sin ibadat. Murah-murahan. Bangman kita niyo taufikan sin Allah Ta'ala. Iban dihilan niya kita niyo kusog. Iban kaya mausal na to mag-ibadat kaniya. Aqulu ma tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين